кетти. Поехали. Поехали. Салам достор. Бардыңыздарга жакшы маанай көңүлдүү күн каалап, биз бүгүн Бишкек шаарында кечинде сейилдеп жүрүп, ушундай жигиттер менен таанышып калдык. Жигиттер ушул жерде ырдап, жакшы көңүл ачат экен. Анда эмесе биз бүгүн сиздер үчүн Бекжан Темирхандын Эзилип бүттүм деген чыгармасын аткан беребиз да. Кет. Амин экөөбүз. Давай. Анда эмесе кеттик. Таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм, ай-ай-ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылмасың. Sağıldım özündü gülüm, ay ezilip büttüm. Altınım özündü gülüm, kaydasın asılmazım. Canım sağıldım özündü gülüm. Seni suyamın, seni güttümün, seni soğukum. Ümitim sanman, hazırıp barın. Kınadın canda, ay ezilip büttüm. Altınım özündü güttüm, kaydasın asılmazım. Canım sağındım özündü gülüm. Çok rahmat Amin. Bardığınızlarga жақсы маанай. Бүгүн мынакей могу жигиттерди бир тартып койгон. Ай, молодцы, бет. Жигиттерди көрүп калсаңардар, туугандар, бардыңыздар колдоп, жакшы поддержка кылып койгула.